Tulop penai jong Nonghikai Skul SSA haka jela kelas Sahkut jong penai na itung ajar pusau na kadau bagi Nongtrei kira penolong Iakhih Presiden Kementerian SSA School Teacher Association ba Aristotle Rumbai apa keren sikalat petai kubur mentakas ngi ke kenai tarik noila ajar pusau ulang bagi Iakhih Nongtrei SSA kala kata Nonghikai ru nama ba Tulop jong penai ba dep kadang Sahkut Oyatu baharal kini kaseng kai kendu direktur ketenat puli putih ban panjing syai ban kaling direktur ban pentip syakinong yang kaseng ba kasoka kala thaulat ban plait no Tulop jong benai naitung hauni benai ba mentah haka juk por itu ba kaseng kala kendit ban i badon kawai kaseng ke ba penmi khobor bahkan kersian Iakhih Nongtrei SSA kampel da kamslem Tulop ru ba Aristotle ang bagaseng house nem aja kala hab ban pelong Iakhih ban dawa plait no Tulop bat kumta kate kijing penwi khobor kalong kebomi hab setia kawai nak sen jom ki Nonghikai SSA po jelam Nonghikai ngawan hang ne ban pensyai katu kene ki benta kiba nagaliang jongi ni yoi bah kini ki kendian sni kilami hagi la thai bon kumjuru hagi social media halor ka jing syakset dan ni ka jing syapat Tulop jongi Nonghikai SSA namenta jong benai Julai arja arusau aku ba piniki bi ba nagaliang jongi kami karya SSA School Association Central Body haka Hendrik jong benai August arja arusau nilale ikindo yo State Project Director isar swapnil tembe haka ba ngila somitru da ka jingtho kabangila lawa nagaliang jongi ba day ban pelai no marmar ya kami Tulop jongi Nonghikai SSA nang benta jong benai Julai hak jing kedua jongi bat State Project Director hak Hendrik jong benai August arja pusau nila yo ya kajing tip na u ba kajing slam ban pelai ya kami Tulop jongi Nonghikai SSA jong benai Julai arja pusau kadai na kadau ba kini non teaching staff kidon kajing Iakhih but puri thoro yangi ba kumba long nakaliang jong ka state government ka dep ban sanction ya ka pisa na benta ban siu ya Tulop jong na Julai na do ka apusan trik jong na Julai araja apusau but kalau kai ba penlengo yangi ka association ha bangi yo adjective baya ka Tulop jongi la delay dan ila withhold tang na idaw ba kadon kajing Iakhih jong ini kinon teaching staff hoi mi na kalian jong association ngim don ban kentok ya kajing Iakhih jong kinon teaching staff mar kidon ka hok ban Iakhih katum ka provision jong ka constitution jong ka India katum ka article 19 1A ban 19 1B Henry kaba pendiaw yang kalong na kajing Iakhih jong ki kina pendopan ya ko hok jongi Nonghikai SSA banyo ya Tulop jongi at penta jong benai Julai kalong kae ka bakila violates ya ka provision jong ka constitution ka kung ka article 21 ban article LISPA A jong constitution jong dari India bala kresha ya kino ki nong jong dari India kimla ban pendo ya ka hok jong ki bepat kai kabangi don ban persengau hang ni kalong ba ni na kalian jongi ngi dawa bana kalian jong sorkar kadai ban wat tulat kidenti ban pelai no marmar ya kene Tulop jongi menta jong benai Julai teka sukmen ban yato shabaro Nonghikai SSA hapwa jelam Meghalaya ba hak khatsau trik jong menta benai na kalian jong State Project Director isa Swapnil tembe ila pentip syaka association ba nakaliang jong ka office jongi ila shim ya ka sinjam ban pen shimpat ban perkre pada kawai galenti na kamenta ban pelai ya kami Tulop jongi Nonghikai SSA jong benai Julai araja arusam project director ila pentip shengi ka association haka country trik jong menta benai ila ong ba nakaliang jong office jongi ila penkre bala kuno hapo jong mentau tayo
kilala ban pelai yang kini ketulop jungi Nonghikai SSA nak benta jong benai Julai ajar apa sau wan ada kajingi ki jong itu ki non teaching staff kadang ya tingi angi kum association ngisngawan penpau hang ni ngisngawan penpau hang ni bangi dioi bahakini ki kindiat sengi kidon pat kiwei pat ki association kibala mi syakmat kibala kami lagi mau bagi dei association jong Nonghikai SSA kibaong ba mlelei ngin yasha yang betulop jengi walada nyihapan yasha shibnai adnar mlelei pat kila don ro kajing kento bong ba hakipor kibala dep menshwa hakipor kibala dep menshwa ni dang yasha dagi sau samnai kai ka bana kalian jungi kami Meghalaya SSA School Association ngidon ban penshai hangni kalomba ngihi na kalian jok Meghalaya SSA School Association Central Body hakitu ki benai mau kitu kisnem ki ba menshwa ki ba nisa tulop lagi benai ngim du shong klikti banon ban yasha laga dei barka gomen la dei barka nung beta ngim du shong klikti henry na kapor sa kapor ni ya dawa ban ngatrai biya kenmau bahau Julai ajar ko kala don kajing protes jongi hantai bagi daya summit hakubana kalian jok sorga kala khod ini syakami jingi kren bat hamtung ini kren ba nginyawa kita kilat kita tiga no baya ketulok jong Nonghikai SSA kadai ban long regular tingi ngis ngodai ban hadin kani kajingi ki jongi ngilayo isisha ya kajing simkia jong ka state government hakabai dai ban pelai regular ya ka salary jongi nado ko por bagi dai perlong ya kajingi ki nado araja apply ter ka salary jongi ngilayo regular ndon so kata kajing ta banong ba kajingi dai ban ka pending salary jongi tingi ni kum association ngishim ya kane kabu na mentaban ai kudai kerpang ya ka sorga MDA2 apa kajing ilam jong sar konrad ke sama bila kumjuru education minister lakam ke sama bila shim ya kani kala ban streamline ya korkom siu tulop kam tami Nonghikai SSA bakila la ban penyo man ubnai tekai jongi association ba ni kami Meghalaya SSA School Association kadai ka registered association kadai ka association kabala registered ban ka sorka association jongi kadon ka guidelines kadon ka constitution but kidon ki bylaws kiba khangla yangi but kiba aila yangi banle no benta kata kade number 1 number 2 hakabai dei bat ka jingoi yung ma kilai social media ba kiong ba kini Nonghikai SSA balai kimi syakmat kumni ban bandawa ya ketulok balai kimla ban yasha ya kajingi ki jong kinon di sistem ni ngidon ban pensyai hangni ni kumau ipi ngidon ka constitution kaba te yangi ba yakino ki bangi dei ban Krisyan ba yakino ki ba ngimdei ban ai ya kajing Krisyan ban kalian jongi ka association kawai kawangi kwa ban Krisyan ba minong compromise but no la kadai ba government la kadai ba kita ki non teaching staff lani whoever may be as far as SSA teachers right is concerned minong compromise ngindawa be ya ka hok la jong ya ka bangi dei ba yo la kadai ka salary dan la kadai ka no benta ka kadai ka hok jongi Nonghikai SSA minong compromise la kadai hakono ko kalian di komunikasi Iwan Hame Pucupi di press media Marpensyai APD Berkening Islam juga Tulop Ujungi Nongtrei dari Julai ajar besar tinggi sekolah bagi cuma ini bah hausnem ajar baru dari Julai nak lihat cuma aku kuai dari Nonghikai SSA bukan Meghalaya Dewan Nonglam juga asusun nak keren saya itu bah menaduk kita menaduk kita kupar JK ajar akuat nak lihat di kum Nonghikai SSA himkuat syuk bah kasalari itu ni yang sekitar kumne hot kumbal kene sa presiden bad da kaji ki itu ni da kaji sa ki kusion kumbal mata ngelayo kasalari itu manuk na tegrai semua bukan ke for ba nangdon kita ki genhun anil sewat kita ki Nonghikai itu ni ru di ba ni kersan ha mersua ha bagi sen itu ba pejami ngimit syakmat bandawa ban pelanyo rebenta komunis itu pada ada serta ada mempat yang itu mereka ada tanda jinggi ki non teaching staff hari kapor nong
balai bangungi kum Nonghikai yang wan sini kadau kalong nomor ma misutu kajing set ikat tulop la kalong tang sip nai ro kamdai tabasuk ni ya Nonghikai itu sipun kicik habede pun kajing set tulop mentau nai Julai te kidon Nonghikai ba don kren kajing suma hospital don Nonghikai ba don kajing ya te hari kapor nonton dia juga kum kena dalam passion, kum kena servisdan. Min aku tak sasi tayo. Pada dia ba, katanya betul apa jungi, pelak, nak lagi kum passion, min selai kum kamu mampu isutu. Betul apa jungi kalau dia pelak selai, tengah jauh Iakhih jual pan, tinggi kuat ba, kerja Iakhih jual kan bentuk jika passion jungi lah ni, betul apa jungi Nonghikai SSA. Ini po Sri Vijay Kumar Menteri pada IAS pada Commissioner Secretary of Government Education Department merimenda pelajar-pelajar Islam juga Tulop jungi mulai Julai. Di nakalian jungi kum ka asyur kumara kuya akren ingap sa sitayo kumara nakalian yung office kelari ini nakalian SPD kelari ini empat kunjuru nakalian yung di Sri Vijay Kumar tukar ini tinggi ambil kata tidak ada siapa nyumyo apa kita yang mentah kalau kumar ni up kemudian kalian di pasal insalai yang kamu tapi sejam.